Hano rero turi ku Rwesero, wowe ufite imodoka iyi nzu wayigura. Iyi nzu niyo tuje kureba. Ni inzu ifite ibyumba 3 na salo, amashanyarazi wayabonye ko hari, amazi ni ugukurura. Iyo ngiyi hano ku muhanda, reka tuyitambagire turebe. Yujuje ubuso. Urabona ko parking y'imodoka urayifite, ni ukuyikora neza. Urabona ko no haruguru y'umuhanda, haruguru y'inzu harahari. Reka tugere no mu gikari. Aha hose ni ubutaka bwaho. Wowe ukunda indimu ntabwo uzatera izindi. Urabona ko ihari n'ibitoki uzabirya. Utu rero ni udushamburete two mu gikari. Urabona ko inzu nta kibaye. Urabona ko iragenda ikagera hano inyuma. Toilette ngiyo. Utu ni udushamburete twitwa ngo ni ikikoni, ariko kubera ko ari mu miturire wakurura. Aha hose rero ufite gahunda rero, telefone yacu 8240 3395. Toilette ngiyo. Urabona ko na nyuma y'inzu urubibi nguru byasaba akazu k'agafondasiyo kugira ngo inzu yicare neza. Umuryango usohokera mu gikari nguyu. Wowe rero ufite gahunda, mvugisha dukora umuti. Telefone niyo.